Kurtong MP ke NPP na kebenta ke election MP Sitang Samoi Shalok Sabha u Dr. DRL Nonglat ula kentui kipat ba banjiat ya kum u MP na kaliang ke sorkar da ke baong ba kani kan pensuk ban pen urlong ya artali kiman kibalas lembha ba ke jela ke dawa kata ke inline permit bat ke jingkan tup ya ke ktien kasih ha ke kerwit bapra jong kariti senchar kari India. Habakrana gajinya lang pat ba ha dihar sning ribhoy u Dr. Nonglat ulong ba ban penlong an ha parlimen kadon kam ya gajinya trelang bat ke sorkar pedeng bat kani kan kamsuk nada u MP udai na kaliang jong ke sorkar. Ulaong bawat lada ke ILP bat ke jingkan tup ya ke ktien kasih ha ke 8 schedule kidai ki ba kam henry kidai ki mat ki badon kam bat penlong an. Ula penpau ru ba ka Meghalaya Legislative Assembly kala menjur lang ya kini ki artali ki rai bat ukular ban ra ya ke jing ang nut jang barok ki sengsan pertai tang ke NPP. Ula ka dauru ya ke jing play ya ke Shillong Medical College Halamali bat ke Shillong Engineering College Hamaulai kum ki jing yo abenta baningkong jong ke jela bat ya ke project ban pen kala 4 lane ya ke surok Sherpi sha upper Shillong kabala urlong hadian balayo ya ke jing ya trelang bat ke Indian Army. Unlet sedelhi na kebantaban yesim benta hajador bantawan kamat bantawan kasor kalau Meghalaya Legislative Assembly kadang artili ki assembly resolution kawai kalau man perung ya ketin kasih apa ke khnit ke bapra hadin ke jing dawa jauh ke kasih atau society ringkat berkawai pat kikan hun sen bahalang kisen niam bat kipapa kabri unyotra kasorkar MDA hadas niam hajar khapra 9 November kalawanra yagrai ban kentu ya kasorkar India ban simi kesenjam ban pendrung no aktin kasi haga khendet propra kamat ban pendrung ya aktin kasi hapo ke constitution keriti sensa dari India kata kita kampuan kawai pat kajinawa jong papa jong negeri kalong ban menteri kami ki inline samet oi kini beroan kita kam ki ba kam ki becerwa hanrei na ong yepi kini kita kam ki badan kam ban penongan ya kan yeki ki pergi be ban penongan dan ban tauan kembali keren dikirang ba sakmat benne kabala ban poi juga thong karong lada iran haklian sinchar dan arukom kerkom wanra ikibil sakador bat thawan la kalong hadis council la kalong state assembly la kalong parliament kawai kalong bawanra haklian sinchar lada nilai bak wanra ya kalau kabil ka ainra ong tin kasi dagal yang sensya kam long setia ke bawet ke bawah nama kelatan lupa ya ke majority ngam kular pala manwara ikini ban penongan ikini kimat ki jura da basuk handrai ka jingbut dien ka jonga kanong ke batin na ka batin ini kajian saya kenong ke batang ya, hendak nganam lagi marway, nganam kan baik hak parlimen, kemudian kam kenong ringkat chief minister jom ke jelas, let's say ringkat bat ke kabinet jom ke sorkar jelas, balik banyak kendo, ya ki minister kiba pek ikut ki ministry, banyak kendo ya prime minister, ban ong kini kilong kimat ki jura jom upai ba, ki perli nak kata ban penlong an ban thau an ban penulong ki jingdawa jong pai ba ngidan kam ban je ya UMP na kalia sosial u Dr. DRL Nonglat udai official candidate jong ka National People's Party kabayalam ye kini ka sorkar hanni amme galia bat kumjuro kabe lang bat ka sorkar hadali kajingat relang mat surkar hadali kamut baga NPP kalong kumju kum ke BJP nidam lagi jong ki nongrim trekam bat ke NPP kam
Kadon kita rimtikam banyak dah ya kajinong depan jom kipai dulu kamtam jom kini setan lamini bat kerpange jom kejela megaya. Handai kebangidan kam banyak trelang karong halor ki issues, halor ki nomrem, halor ki mat ki jura ki parari beye. Handai lada pijiet ya unomik mat nak kalian persat kumalong imas nyom hamene. Manu ban kersan atau pahmi nanti bat enlak ban penong anyi kini kimat kijura ki parari be lada pikwa ban penulong ya kimat jing dawa jom upai ba jom ka NPP ba jom baro ki parti namar yakini ki artali ki assembly resolution laban jur da baro ki parti kentup begitu ibadan haga opposition tela pijiat yo nong mikmat utaw nong mikmat unya sai naga benta upai handrai udai bandam hakalem susah lada pikwa ba an penulong ya kini kimat kijura ngakentu yepi ngakerpat yepi jet ya uba hakalem susah narasim kini ki issues narai kersandro iki issues lagi wei kisan hamdam yang ILP kembang alam kemat na kamta ban perlu yang ketin kasih na snow ki ladi nama kata bakini ke kam kebangan let bani saat menta lada pijit ina kum MP kam dai ke kam ka kumai kadai ke kam ke bangas dang pa hakini post nam ki balada bat menta nan let amshu kemongi ba chal semene ban let submit memorandum handrai ban let bani trelan rengkat chief minister kum juro ki minister ki bapet ki ministry baperoper ban penong an yekini kam lada pinong kinong jet ki basta kumbang ong mene snow ban jet yau barok